Pamiarsa ring sajeroning nampenin kawentenan lu ring TPA Temesi Gianyar pacang ngemargiang revitalisasi. Kepala DLHK Kabupaten Gianyar Nimade Mirnawati Mausang, pemerintah Kabupaten Gianyar ngerancang pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu utawi TPST Temesi sane kanton ring finalisasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, MIWA, YSWMP World Bank, pacang wantu antuk melaksanayang revitalisasi TPA Temesi dados TPST Kabupaten Gianyar. Anutin program Bupati Gianyar, pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST Kabupaten Gianyar kaaptiang sida nampenin becik tur ngeruruhang pemargi, indik lu sane ketampenin TPA Temesi rauhe mangkin. Mirnawati Mausang, tim leader ISWMP, tim CPMU ISWMP, miwah tim NPMC ISWMP World Bank, sedurungnya nih sampun reksain pamidabdab pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu TPST Kabupaten Gianyar. Dan matutang penataan tur pembangunan fasilitas TPST untuk ngeruruang pemargi lupuniki. Wentenan lu irike kapindah ke TPA Temesi katanya nih wenten samas 16 seton erahine. Kadis DLHK nu gesang ngerancing nyani samas 16 seton lu rahina ngawinang kali blok sanitari landfill sane wenten ring TPA Temesi dados penuh. Kementerian Sani Mapaiketan MIWA ISWMP World Bank nguantu ngerevitalisasi TPA Temesi dados TPST Kabupaten Gianyar mangdesida ngolah lu samas 16 seton rahina sane ngranjing ke TPA Temesi. Made Mirnawati ngawohin arah mangkin program pembangunan TPST Temesi Kantun Ngranjing tahap finalisasi FS miwah penyusunan basic design oleh Kementerian PUPR. Minawati ngawohin program revitalisasi keaptiang sidengwah TPA Temesi sani kumuh dados TPST wisata sani layak dikunjungi miwah tempat belajar lingkungan. Wirnanya Bali Pos Nguningayang.